Anyang laki din! Ay nanana, amom ka din no sa dino tinaggapuan dagiti chismis anang perdi kada tayo dito'y barangay? Naamwamon no asinaw? Wen, nagapukin ni Juliet. Ay, kunakon ka ito. Pudno jay suspitsa. Isugayam ti numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Kad no nakasingsingpot, no nakasangaw. No kasjay asaan nga agtagtagarin, agdengdengeg, tajay nangeg na, isuntumad ti awaras na kadagiti pada na at chismosa. Imbag ano denggen na analaing dagiti ichismis na. Ket no nalaing itimath, pasaray manayunan ken maksayan dagiti awaras na at chismis. Ay, nalaing gaya matalaga. Kitaan nana, iso day ta magmagna o. Agpadaya o. Ne. Sa dino ngay nga tati papanan na. Ay kat siyempre, mapan man na nagsagap iti ichismis na. Ay, day talaangan ti amunan nga aramidan iti agmalam. Makichismis. Juliet, si kakadinaytan. Wan manong. Nay, si kamot gaya mo ti aglutlutaw. Wana, tawan ka. Anyat orasen. Nag-overtime nga min nakichismis manong. Dahil tati paglaingam, makichismis ngagmalmalam at dapay overtime na. Saan ka kading nga gunget manong? Tay sulang mo dayto iti liwliwak. Liwliwam, ket nagado atat tao ti marurudkan ka, tatila ka no ngamin ingka istoryaan. Inchismis ko laang mo diyan nasikugan abakat di tanay. Anya? Kan, inchismis ko laang mo diyan lakay nakitaray ijay laod. Hoy Juliet saan man atila ichis-chismis mo? O may kakit di, tayo tuloy mo ti agluto. Ikat, nay, papanamon ngay manong. Mapanak di ta kantina, inak gumatang iti mo ma. Gumatangak man iti mo ma. Ayan ti aglakla ko. Ay, napanlaang nagpapareya. Ay, nana, ada maangot mo? Ada makmakset ngayon na po. Ay, asino nga iti aglutluto? Jay balay sa mo ti pagtataudan na. Ah? Ay na, nakseten ti lutlutuan ni Juliet ngayon na po. Mangangot dito yung Ay, una yan. Ay, anya nga tamanin ti aramidan na. Tanakset ti lutlutuan na. Ay, inakman kitaan. Ay, una yan. Makichismismis siguro ni Juliet, iso anak sa tilutlutuan na. Ay na, sigurado na ita. Chismosa nga ron. Juliet! Juliet! Hawan, Maray! Nakita ka nag-date da bungal alakay akaruba na. Ano? Juliet! Ay, apay ay manong! Anya nga apay? Jay lutlutwam nga inapoy, naksutan! Nay, ay, bye! Bye, Maray! Ay, naksutan dyan lutlutwag! Ay, saus! Magas asukan ngagpaisaw! Ay, talagang awan palabsam nga orasan niya. Uray no adar aramidem, makichismismis kalat na. Anya nga iti kanentan, ngimisitan talutlutwam nga inapoy. No, apay tumat nga na nagmayat ti makichismis. Wanya, mangantayo ka din. Ay, mabisinan ni Tatang. Ay, kwa, Tatang! Laglagi pam, adda ulcer ni Tatang. Saan amabalin amala daw ti panangan na? Agluto akpay Tatang. Day, anya to orasain. Nakset tinluto ni Juliet, Tatang. Anya, apay anak set. Makichismismis ngamin iti cellphone na. Apay, masapol pay laang ayang nga ibaga. Tapnoong tan na ka. Selbag ka babae, saysayangam ti bagas. Sapay nagnina ti bagas ita. Apay abinay bayam anak sa tilot-loto ma, Juliet. Italaang mo't anak sat Huray pay. Unay matanti kinaisem mo ang makichismes. Kaya't mo nga umayda ka apain dito'y balay, gapo iti kasta nga aramid mo, ha? Sana mapasamak da ita, Tatang. Ay di mo aya amaw, anagado ti may barbarangay, gapo iti chismes. Uy, padasandak nga ipabarangay. Tad-adda nga ichismis ko ida.
Siyak pa'y mo't analaing amang padakas iti tao babaan iti chismes. Ay, nagalasan ti kasta panunot mo, Juliet. Ganun siyak ti Reyna dagiti chismosa diti lugar tayo. Tay panakkel na pay. Manong, nasayata nakita ka ditoy? Agururay iti pagluganak ama pa nagtrabaho. Kabayatan ti panagururay mo. Adaman pa ibagakin ka, Manong. Anya day ta? Bagbaga ang mamit ni Juliet nga ading mo. Ta isardeng na ti mga chismis kanyak. Kumkumpurmimot ti chismis na may papan kanyak. Ala, bayam. Tabagbagak ni Juliet. Ay na, agyaman ang Manong. Sapay ko mata sardeng anakon nga chismis. Agawid ka day. Wala na, nagapuak iji trabaho. Imbag man ta nagsabat ta. Ada ko man napatagunay nga ibagakan ka. Anya day ta, nana? May papanda ito kan ni Juliet akabsat mo. Apay, nana? Naglaing mo't nga minamang perdi iti tao, babaan iti kinachismosa na. Diyo ko naen, nga uray da kayo abak-bakitanin. Kat ichis-chismis pa'y lang ni Juliet. Wan, tila inwarwaras na nga istorya saan matapod no. Pamirdi kanyak dagiti inwarwaras na nga istorya. Kababayin at talagang ti aramid na. Sige, nana. Bayan nyo. Tabagbagak ni ading ko. Agyaman akno kasta. Kat sapay lang ko ma. Tabenggen na ti pamagbagak ken kwa na. Ni Juliet, tatang. Ay, nagmalmalam ngawan dito'y balay. Napanan namanin. Kunakmet ken kwa na akaduain na kayo dito'y balay. Tapag tumarin na kayo iti agasyo. Nagsapamit arimwar. Ay, sigurado anapan manin nakichismis dayjay. Marabyan tumanin nga gawid Di la maumuma makichismis. Kat iso matipaglaingan na. Dengdenggan na kweno saan, Juliet? Nangag kon dagitay bagbagam. Makauman na denggan. Gapu tagurguraan da kan dagiti tattao, gapu iti mading aramid mo. Katbay ata gumura da. Mangibabain ka talaga. Iramraman na kami pa'y kinitatang. Ay, baybay andak laang. O sige, inak aglutong. Tamo ka mabisinan ni tatang. Rabi ilang arudain. Rumwar ka pa'y laing mat, Juliet. Di talaang asidag ti papanak, tatang. Tabay, di kakit maturawg. Adda nga rod follow-up na, diyan nakichismes, tatang. Ay, day ta di paglaingam. Di makichismes. Adda pa'y follow-up na. Mabitak laang, tatang. Sige, rumwara ko. Imbes masapang nga agriing dayta a Juliet, ta iso kumati agluto, ngamsak pa'y laang mait. Ay, itimplan mampay iti kapik baraw. Mabit lang, tatang. Itimplan kayo iti kapeyo. Tatang! Manong! Manong! Papayain! Anya ti kabuteng mo? Apay, agan ano ka? Apay nga aputem daytang iwat mo. Ay, di mo man aputin tangiwat mo. Tapno makita min, wanya ti problema. Ha? Ano day tabibig mo? Nay, pimuskul matiti kasta unay. Anya ti kinan mo idirabi eh. Ay, panagkunak. Nag-allergy day ta. Siguro nag-allergy day ta. Ay, saan ka ngagsangit Tadanda pumuskul day ta bibig mo.
Tatang, saan nga taan napasma ti bibig na? Ha? Napasma? Kasano kuma napasma? Napasma gapoy tinakaro apan nakichismismis na. Nga ta? Kasano? Numalpas a makichismis, agkapi adagos. Anya ngay nga ta tinasaya at nga agas dayta. Simple lang tinasken nga aramidan na, tatang. Bagam tapno amo na. Asino met nga mintimayat a pumuskol ti bibig na iti kastaunay. Oo, bagamon tapno aramiden na. Danggam na imbag na ito, Juliet. Simple lang ti aramidam. Isardeng mon ti agchismis. Kita, umpes day ta adagos. Nangeg mo, Juliet. Isardeng mon ti makichismis. Oh, Juliet, na ko nagtrabaho. Manong, Impes mo't gaya man tabibig mo. pudno di ko na manong. Isardeng kun di makchismis, tampes. Kung naktumat kan ka, Yung kasano ay dagiti kayat ko ama pa ni chismis. kat baybaya mo na. Sapay ado dagiti fans ko nga agur-uray iti ichismis ko. Apay, kayat mo talumtag maninday tabibig mo. Ay, sa ano na? Ala, inka makichismis. Tapno mapasma manin tabibig mo, kat lumtag. Saan sa amot tin arumrumwar di tabalay da ni Juliet? Kat nga dadamag ko na. Napasma ka numet. Ay napasma. Kasano napasamak dayta? Basta napasma ko nada. Di nga taima na, tinapasma, wano di saka na. Dagita laing ayat ti mapasma. Ay, day talag mo tiyamok. Pampanunute. Saan siguro makapag na? Gapo iti pan nakapasma na. Wan, anya. Ay, kaasimat ni Juliet. Saan na makapag na? Saan na makakalap iti ichismis na? Ay, nakaro at talagan sa tipan nakapasma na. Apay apumanag na ka, si ka Juliet. Di ka lang makataltal na. Nagboring mat ngamin dito'y balay. Awan mat araramidak ngamin dito'y. Ay, nagado di ta alalabaan. Yung kaglaba, uno aglinis ka dito'y balay. Mapanak mat ko makikarubang tatang. Kaya't mao talumtag manin dagiti bibig mao. Gapo iti pan nakapasmana. Sanon, tatang? Uy, nagsakit ti lumtag ti bibig na. Kan nagalas ti langak no napuskol ti bibig ko. Imbag tamaw. Makikaarubak laang, tatang. Ngam saan ka makichismis? Ay, awan latamu ka. Promise, tatang. Saan ako na makichismis? Tanya nga ron ti aramidam. Agdengag aklangan iti chismis. Mayat gam ti magmag na. No kastoy nga agawid akon. Nalagan tirik na. Nimet Juliet deta nakatugaw dita ayan dagiti aguumong a babae. Psst! Juliet! Ay, manang! Si Mang Patkan! Anya tira aramidam dita, ha? Ay, sana ka makisichismis, manong. Kat, anya nga ro tira aramidam. Agdengdengag aklang iti chismis da. Sana ka mamati. Agawid tan, tamapan kagluto. Umunakan, manong. Taado pa'y tinaskan adenggak nga chismis da. Agawid tan kunak ni. Nagadulakat nga mumon. Sige man langan. Agawitan. No itay ka pa'y kumaan agawid. Di nakaluto ka kuman. Agawid aklang aro doon. Ay, apay nga ingatan. Oh, apay asim mardang kamag na. Eh, kilaat matlangan na si Makit kan gimatal da ito lapayag ko, manong. Amangan no da simrak nga insikta o. Eh, sa bali tigatal na. Ala, agawid tan. Ipakitam to kinitatang ijabalay.
sak pa'y lang mat nga rap ti pangipakitaan nyo iti lapayag mo. Amangan nga minada simrek nga insekto, tatang. Haguray ka ta plus laytak. Anya tinakitam, tatang. Ada ka di insekto asimrek. Nay, kasla damot nagtubo ariteng iti uneg ti lapayag mo. Anya? Kasta? Nay, saan lamay maysa? Ado ti agtubtubo ariteng iti uneg ti lapayag mo. Nagadon nga ino kasta. May salag ti may bagak iti dayta. Dayta ti epekto ti mapan mo pa nagdengdengag iti chismis. Bawal at talaga kan ti chismis, Juliet. Ay, pudno dayta. Bawal mo nga iwaras, kan bawal mo adenggan ti chismis. Tangamin, mapasma dayta bibig mo, no iwaras mo ti chismis. Ngam no agdengag kay ti chismis, at dagtubo ariting iti unag tilapayag mo. Ayan niya lakit ding aminan aya. Bayaman ngamin dayta at chismis. Dito kalangan balay. May mayat pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.